konferenciju pred start Jelen Super lige, dakle sezona 2011-2012. Naravno, kao uvijek, visoke ambicije Crvene zvezde i vaši sagovornici pred ulazom Sparta, gospodin Darko Lazović. Tako ćemo i krenuti, pre svega očekivanja šefa struke. Ja mislim da čekamo da počne prvenstvo. Najgore kad treniraš i kad tako su duge pripreme i onda to sigurno da i ja kao trenera, sigurno i moji igrači, ja čekam da počne prvenstvo. A eto, prvenstvo počinje u nedjelju, mi imamo jedan težak zadatak sa jednim time što idemo u Suboticu gdje sigurno se radi o jednom protivniku koji ima kvalitetu, sigurno bi ubrojao u 4-5 najboljih ekipa u Srbiji. Tako da sigurno neće biti ni u jednom trenutku laka utakmica. Ni kao što sam najavio i što najavljam čitao vrijeme, i vjerujem da moji igrači vjeruju u to da Crvena zvezda mora ići na svaku utakmicu na pogodu, tako da ćemo sigurno i tamo igrati isto i da ćemo probati dominirati i probati podijeliti. Prošlu sezonu smo ovdje igrali 2-2 i gdje smo nismo podijelili, mislim da smo igrali jednu boljih utakmica. Barem po mom viđenju, možda se vi nećete složiti, ali jednu boljih utakmica da smo posle 0-1 preokrenuli 2-1 gdje smo imali 5-6 ili 700% šanse, imali 20 kornera i čitavo vreme dominirali. Oni šutali 2 puta na gol i bio na kraju 2-2. Znači, sigurno da imamo neku poruku u tome da oni su dobri na kontri, polukontri, imaju brze igrače, znaju igrati, dobri su u prekidu i tako da ćemo sigurno to sve probati spriječiti njihove kvalitete. Eto, znači u subotu, za ovu nedjelju, sutra putujemo, u nedjelju imamo prvo kolo, ne znam koliko Zvezda, nažalost nije dobilo na 10 godina, mislim prvo kolo, tako da hoćemo i tu tradiciju da prekinemo. Ako je moguće, ja sam nevim da je. Eto, to je to ukratko, mi ćemo putovati sutra, prosto idemo i to je to, nema ništa, da se ne ćemo to vidjeti. Tradicija kaže da je Crvena zvezda. Ne mislim toliko na tu tradiciju, ali mislim da nas očekuje jedna teška utakmica. Spartak je pokazao i prošle godine da je dobar tim, da nas je naučio u obe utakmice i mislim da nas očekuje teška utakmica, ali naš cilj jasno to je da idemo na pobjedu. Što se tiče Spartaka, znam da je teška utakmica i to se može kiksnuti, može. To je tako, ja mislim da zato je fudbal najzanimljivija stvar, ali ja vjerujem da smo se dobro spremili, da smo željni od početka da imamo dobre rezultate i svaki bod, kao što si rekao, sigurno će značiti. Normalno, samim time što ja ne podcjenjujem ove druge ekipe, znači ni Vojvodina, ni Spartak, ni Rat i ne znam ni Škoda, ni nabrajam, ali ja vjerujem da će opet se titula između Crvene zvezde i Partizana odlučiva, tako da sigurno da svaki bod izgubljen je fatalan, ali ima dugo prvenstva, neću o tome sad pričati, ja samo hoću da izađemo u Subotici, da odigramo trkački i da odigramo onako kako smo igrali skoro cijeli period ovih priprema, možda jednu talent tamo gdje nije bila tečna igra i gdje nije bilo možda onom nivou koju smo mi htjeli ili koju smo vas navikli ili koju smo navikli već ljude. Znači da Zvezda dominira, da ima loptu u nogama gdje nije bio slučaj. Ali su osvrnu, ja sam zadovoljno sa oba dvije utakmice, kad ovako pogledam, mislim da smo napravili jedan napredak i ja se nadam da će to već u Subotici biti sigurno na istom nivou. Ne kažem da će biti 7-0, mislim da takve neke stvari, ali mi smo spremni da pobjedimo i da idemo tamo na pobjedu i to imam za pravo, tako mislim. Pošto me dobro znate, uvijek sam bio pozitivac, ali vjerujem da imamo odličnu ekipu koja može u Subotici bez problema pobjediti. Da. Pa što se tiče Arena, sigurno da niko će svi smo skoncentrisali na Spartak, ako što se tiče pobjede od 7-0, to samo možda nam bude dodatno motiv da što bolje odigramo protiv Spartaka. Vandro je puno bolje, što je sigurno vrlo važno da on se nam lagano oporavlja, ali neće putovati u Subotici. Tako da znači da nije u konkurenciji za utakmicu protiv Spartaka. A ja poslije ćemo vidjeti.
kako će ići oporavak i kako će dečko biti spreman. Samo naravno da je Lando sigurno jedan igrač koji nama bitan i koji mi sigurno razmišljamo puno o njemu. Tako da ćemo sigurno tražiti da se prvo oporavi, da ne bi došlo do nekih opet problema, da nam se opet ne povredi. Tako da protiv Spartaka nije u konkurenciji za utakmicu, samim tim što nije trenirao jedno vrijeme, sad je tek počeo pred 2 dana i ne samo radi povrede, nego samo radi fizičke spreme, tako da će sigurno pričekati još koji dan, pa ćemo vidjeti da li će biti za rad. Spisak igrača koji putuju u Šubicu. Situacija, na primjer, sa Lijanijem, da li on vremenu radi, da li se približava ostalim Pa dobro, Lijadi je došao i sigurno da je bio probolestan, pa onda nije ga bilo jedno duže vreme, tako da sigurno to treba sve nadoknaditi da bi igrao ozbiljan fudbal. Znači, da bude fizički spreman. Lijadi ima kvalitetu, Lijadi, vi znate i gledali ste ga i prije što sam ja bio, znači da ima kvalitetu, Lijadi ako nije spreman, Lijadi ne može igrati. Tako je kod mene, barem ne samo kod mene, vjerojatno kod svih, znači da on sada dolazi u jedan ritam, ja sam naravno da će se spremiti. Znači ni on sutra nije za konkurenciju, za utakmicu, ako me to pitaš, znači ni on ne putuje. Ali ne znači da neće biti. Znači ja kad budem osjetio, kad budem vidio i kad on bude sam radio kao što radi u programu, ako bude spremno, ćemo vidjeti kad će igrati.